so high power committee ding pian lo kecho masih so high power committee so kacing wai kerai pinya mai pin kerai bang kelapu ino je prabjin pe ada vizier long gitu long le sai kacik tikia din do ada no ke claim la pen hiti ke claim pola hem kacik kim ke ana dima bang ke 9500 bigas 9500 plus bigas do out of 11600 bigas out of 11600 bigas ang mong pen 9500 plus bang ke lake hem abi hiti lage mane ke noka khiti klem lo mane bang ke sok khiti klem lo ba pine sok khiti klem lo pola 9500 along le ek jege bang gala no utela bang ke le tum dak la su pijr ke 11607.19 mane likha la 11607.19 bigas along le hangbong pen ketu munit ke dua bang ke ta bang ke 2584.1 along lisi tu cok lapen ke 9023.09 la solong lian ge bela asi pola so hem kikim ke adim ana ba ke Karbeng Autonomous Council pen high power committee keraya ting pen non prabjin pen da fencing pipe so fencing pipe tender pole pen pada kapang cheng je phanke lake Karbeng Autonomous Council pen kumpiya lo lape high power committee kechera ting pensi asod assign ding claim pon tapi nang partame 22 atuma bang high court case ki picheng lo atumang ke non November hearing lapen 73 a family tum hunda ko case pitu hola tum case ki pitu mangke non la socheklo second hearing do la bangke 26 la so OPP ma documents ki pidu nangji high court ke hang ateng pen Karbeng Autonomous Council pen ta rikon bom la pen high power committee ke raya teng pen si hola hai documents san da me la kenang sort documents san ta rikon bom si pada high court lo ki pidun je pansi sik jedang pansi pini cerai pon la penang parta me pini cerai thulo la 9023 point along le 9023.09 lan ke dola 9023 bigas point 09 ana long le ke dake hem kim kela la solong le bang ke pini cerai lo revenue circle dongkam han hukum pialo lapen dongkam revenue circle lapen puluni revenue circle lapen silunian revenue circle la hem ki kim ke adim ana bang ke dake akimi jara scheme tame ba jongjong scheme le hem le kimji pusita dake kimlong le lo pusi pini cerai pon lapen yaro tu dake pena pang mo pena tu notice people hem kim ke adim an ki mangke dake akimi hem bang ke kimlong le lo pusi pini choperai lo lapen ke next meeting ro ko da bang ke ko pipi ma ni tu choperai hola sosina tu man pachini bijar long le putha bang ke pini latest bang ke high power committee ke chingwa ateng pen kiri pon alam theke lancho sir isilam don nang le tu pini chirai ba ke agriculture ba de blockage lo ba di si latum ke athak tum ke agriculture ba securing loss the maximum dun ke biha bepar ani business economics bank ke so ke blocks bange na tum lagi block on elo na da bang ke lake non tribal tum han ke lake trading license ki pi ke aron do non tribal tum sipina tribal tum han ke lake aron teng ben ke lake tum ke trading license pina asi bepar biha bepar bang ke lake bono ne de lake India citizenship lo pulong ga jaw phanda lake biha bepar claim ri pu re de sir si meeting long ninje to nantung isi ben ke choparai tang lo mane la bang oh la bang ke la dak pini high power committee long le lake nili ningje o loge lage nikan ke thoma prang lo ni tu choperai la so pisi nikan CFC se haplong to sorsa la so isi long resolution je inglong mo so kalie tum han ke